بله تماشاوانین هیچ فشار و زختین سر پارتیان کردستانی هر وها داخستنا آلایا کردستانی ج اوفیسین وان پارتیان کردستانی سکرتری گشتی حرکت آزادی متین پیرانی میوانی منه سلاف بوته که متین بری چند روزان بو ایریشی سر اوفیسین پارتیان کردستانی هاته کرن دناف ده حرکت آزادی جی تبخوشی هاتی دست سر کرن گاوا هاتی دست سر کرن چیش تره گوتن که کیمت؟ بله ام جی سلاوی خواه جی کردستان باکوره و دشینن بو همی خباتکار و کسی تماشای کردستان 24 دکن هر وها سپاس بو کردستان 24 کو درفته کی ارینی دانمو ام جی دربی خواه بینن زمان وقتا گو بریا دو روزان سه روزان هزن اولهیه ترکیه جبر دالقاندنا آلا کردستان پیروز هاتن اپراسyon کرن لسر هر سه سازین سیاسی و پارتیین سیاسی وک پاک و پسکه و حرکت آزادی وقتی هاتن جمع دخستن وکاکو قدخایی نشان بدن yani vakaku ala Kurdistana piroz qadaxaya bas ma ve tişte rad kir ma go ala Kurdistan meşruya jibalku ala Kurdistana piroz hemmi temasu tekilin devleta Türk u başuri Kurdistanı ve ba avayaki fermi de hemmi civina da xuya be ma ve tişte rad kir bi kurtasi dikarim jiya bej گاوا گوا اف برسف دا که متین هل وستوان چه بو یعنی و گوت کو دپیوندین فرمی دجی سرو کماری ترکیه سرو وزیری ترکیه وزیرین دروی ترکیه بن آلا کردستان دا جوین ریو برنه برسف وان چه بو؟ بله یا راستی هزن اولهیه ترک افجی شاشتمان جار جاران ام دکتن دیالوگه افجی بخود دگوتون ام دزانن افتش نقدخه بس جبر داخوازا دوزگر ام هاتن الویدری لیپرسین بوی آوای دست بیکر هر وها دوزگر جی تو اترازی وی ندبو وقتی مدگو ام مشروعه ما بحثا روژا آلای کردستانی دکر افجی پجراندن بس خویای تعلیماته که فرمانه کی جیجی کی اتیه افجی لگورا وی تفدگرن حتی هزن اولهی به اوای کی اشکره دگوتون ام خباتکاری دولتنا دولت چی بخوازه ام جی وسادکن گاوا گوتو هاتی دست سرکرن تو برنه قرقول ifadeyat استاندن که کیمتین یعنی هل وستاوان سکناوان برانبری وچاوان بله هەلبەستێکی ئەرەمی بوو بۆ ئەوەیەکی زولم و زۆرداری زەخت تو نەبوو بەرەی هاژی من گوت هێزن ئەڤلەهیژی وەختی دەستەسەر کردن ئەم چوون مە ئیفادەژی دا هێزن ئەڤلەهیژی شاشتمان ئەڤژی پەژراندن دەگوتن ئالا کوردستان ئالاکی فەرمیە ئەمژی دزانن سەرۆک وەزیر و سەرۆک کۆمار و هەمی ڕایەدارên فەرمیê دەولەتا ترک jî pejirandine bes ji ber ku talimat hatiye ji dozgerê em jî bi awayekî mecbûr hatine li vê derê niha tu hatî serbest berdan bes bi mercekê kekmetin yani bi merca got tu dernekevê derveyî Tirkiyeyê yani vê mercê bi çi bi nemayeke hiqûqî binav dik herçend nêzîkatiya hêzin evlehî baş bibe jî dîsa dozger dixwast bi awayekî sazûmankarê grûpekî terorî binav bike tavî bi her hal me jî red kir ji ber vê yekî derketina derveyê me jî qedexe kirin êdî em nikarin derkevin derve bes ji wan tişta hemî alîkî divê milletê me hemî sazî û rixistinên Kurdistana Bakur bizanin ala Kurdistan alakî fermiye yasayiye ne ji derveyî qanûna dewleta Tirk e bo wî hem millet hem xelk hem rayedarên Bakurê Kurdistanê divê bêtirs ev al hem li mala xwe hem li derveyî û hem jî li avahiyên xwe bilind bikin ev ji me lazim e xuya ye çavtirsandinekî dixwazin çavê Bakurê Kurdistaniyan
بترسینن داکو نرخین نتوا ملت کرد خویا نبه اجی بانک لهمی رایدار و بریخستن و پارتیین سیاسی دکن بیترس آلا کردستان پیروز بلند بکن داکو مشروطیت آلا کردستان اموندا نکن كيكي متين نها اف كريارين وسا باكوري كردستاني بتايبتي دفي بروسيا حل بجارتني دجي يعني همبري حركة آزادي همبري بارتيا آزادية كردستاني همبري بارتيا سوسياليستا كردستاني قالوا افيك چه هل هستكي دي و بلاتفورما بارتيين سياسيين كردستاني كو هون برتككي چاوا نشان بدن يعني هفنيزيك بونك دناف ودا درست ببا قرد بي درباري دا نرخان دناتا بله جبو بدست خستنا مافو آزادی ملت کرد خباتکی بردوام بیراوستان و پرج فداکاری پیوسته جبومه سازی و ریخستنین باکور کردستانی ویا باش دزانن بوام بویاران مورالی ما موتیواسیون مجی زیده دبه دوی تو کس تو پارتی نترسن هر وها بلکی بالاواجی کشان پشتی مداخله آلا کردستانی همی ریخستن و پارتیین سیاسی کرد بونا یک برتککی نشاندن اف نشانه خویا دککو سبیرو یعنی پیشروجه دهاتو ده بوان مثلا بوان تشتا بوان مجارا بوان بویارا پارتیین کرد و کردستانی نزیک بکن داکو امی ریکی داکو امی یکیتیه کی دنا و خدا آماده بکن كيكي متين نها اف مجارا لهف نزيك بونا بارتيين كردستاني لباكوري كردستاني بتايبتي يعني درو جوارا يا قشتيا كرديجي هردم يعني تيقو تنكو تو مجارين كوان هفو دو دور بخنجي تننا مجارا برجبنديا قشتيا كردستاني دكاري وان نزيكي هفو دو بكا دوي درباري ده گر الوستا و نرخاندناتا بگرن بله بله ملت کرجی وکی هر ملت پر رنگه پر بدنگه گلک فکرین جدا بجدا هنه بس رفشکی ملت کرد تیده براستی بچکی جدا تره گلک ناکوکی هنه دنافبره ریخستنین باکوری کردستان ده بس تشتین پیروس و مقدس هنه کو داکو بکاربن ریخستن و ملت کرد بینن باهف آلاجی یک جوان پیروزیه کو خودی درکتن یک جوان پیروزیه کو همی ریخستنی کرد و باکوری کردستان بینا باهف یک جی مسئله کی گرین که زمانی کردیه وکی هونجی زانن 100 ساله لباکوری کردستانی دبن دستلاتاری دولتا تک ده هین مافه کی زمانی کردی کرد بدست نخستنه ام دکارن به رنگ و پیروزباهین خواه وک آلا وک زمانی کردی دکارن پارتیین کردی و کردستانی دکارن باهف بمینن داکو اف ناکوکی ام دینن آلی کی آلا کردستانا پیروز زمانی کردی جی یک جوان پیروزباهیه از هویدارم همیری خستن و تشتی باش دیتنه جور شونده همیری خستن لسر آلا یک ریزیا آلا و پیشخستن زمانی کردی بکاربن بین باهف بهف را بخبت سپاسیاتت کم که کیمتیم فیرانی سکرتری گشتی حرکت آزادی کوش دیار وکیل گل